Habakren hakatai ke Shillong wa meliu ai ke jero halo ke jing roistat Jongka ni ke Skul habaro kiliang lo ongru baki khynnah ki bapuli ha ki Skul balang kilong ki badan burom sibuan namar ki yo ke jingkai om tang ha ka puli kot nre ha ka liang ka akor ka burom baka jing tip sapang blai ha ka ju opor uni nomi khmat ulapun pa yo ki Sawkmie ka bajur ha ka bai dei bat ke jing liat jong ki babun ki khun samla haudrak wa pentran om tang e ki siman hanre ya ka yeng ka sambat ka bakta mat yong yak imlang sa lang hi baro ka we Bagi skul ke nyngkong, dkhot yang ada inaugurate classroom ketika Mawlai Presbyterian Higher Secondary School. Kibun mah di skul ke barai ki san lak tinggal. Jika kamu ngeriak, jika skul Jongka ke ronggal kami akan set. Ada orang bah nang present secretary bagi managing committee kita mereka bagi nonghikai di Jongka. Beri negara nak mentah Jongka Skul, maka yang managing committee bagi laranai ke yang syakri ke bahamham hamatam nam dak jingbit jingbiang rong Jongka Skul hi barokawai kemudian ada lagi pastor ketika skul ketika Christian missionary institution ke skul galong Jongka Balang Presbyterian ke jongi hang ni ke Jakah simul koi berhat baka skul ke jongi kan kiu Hamstead ban yang we Skul of Jongka Mawlai konstitusi Barokway pada Shillong pada kumju harga jelahi Barokway ka skul kan kiu state mah pada Sawkmie nong hari kepor apa KK Barfaki kumbaga dengan Christian institution ni Sawkmie bagan management hi kumbaga long hi Sawkmie kalau barok kalau ke jing penyai kalau hapok ke jong penyai kalau yang apa kajing jing penyai ke jong boleh God's guidance kajing penyai ke jong boleh langsung komen lagi bagi noikai gilong lapan hong gilong simple teacher noikai kena school gilong very simple managing committee gilong simple iskong tu hang dia mentah tiga bagasyon la perkhat haka bade gilong berkeniga Christian school ke bah ini ong ini so komen gilong bah haba nak yang jungi kena sponsoring body kena jong pala ini semua komen apa pau sebuah kapau kalau bahkan kena skul Kristen ada juga por ke jinglong ke jingman ke jingpenya baru lailat kalau yang mensim bakun berpenya kalau nak pada ki baru ha ka skul Sibenta ban pensul ki khynnah skul bakin minot ki jing puli ki jongki hakate ki Shillong kalan ru ki jing sam kusna melatip kum ka KK Singh Phanbu Memorial Award bat ka Mawlai Presbyterian Award seki arngut ki khynnah jongka HSSLC bat SSLC hakate ki Shillong lapnya do ba har lambok war joint secretary ka managing committee layo ru ki jing kran no president ka managing committee